Kanlong kakhana ka bansa kan mau pateng la pateng ha ka history jong ka tempang klub juai ha ka ba ha ka arp khandai tarik no pra kalashim ya ka sin jam ban pli ya ka auditorium ka ba kan thup lang ya ka indoor hall da ka ba pensa nam ha uriu krau perkhat ka snong bat ka imlang sa lang ka sor juai bat ka jilla ubalong ru unang thau an ni MLA kata ular sing khairim ha ka ni ka singi la pli ru ya umat sa nam uni uriu krau jong ka snong Wala umdan syu ha ka perthei Henry ka nam ka buram jong u kan ne na ka benta kilong dien mandien ka ban persat mensim bat bot ye kinuksa bat ki kampa bha jong u kum unong prat lenti ular sing khairim udan ka benta ka bakrau ban penyo ya ka jaka bante ya ka hol nadu ka porsen shar ka Assam ya ka jilla Meghalaya katkum ka khana uni uriu krau udeiru unang thau an ubayeng rang ba ban persha ya ka jingphia ya upot usam hapdeng ka Meghalaya bat Assam uni urang ba ulayeng persha ban phia ya ka Jawa subdivision ban penya so ya ka block 1 bat block 2 sha ka Mikir Hills Karbi Anglong ba menta ha kisnam khandai spa san phuwei ha ka por ka United Khasi Jaintia Autonomous District Ya ka ni ka hall bot umat dor lapli da ka Merat Carolina Lamare ka way ni ki men ka club. Ka jingte ya ka ni ka hall kala ne bun snam nadu menta ka kenti ya ka ni ka hall antip ya ka kum ka Larsing Khairim Memorial Auditorium kam Indoor Sports Hall. Shwa ka jingple patba la yo ka jingduai karkhu karpang na uma SC lalu MCS ha ka jingran lang kinong elam bat ki khat nong ket kam ka tampang club kinong shong shnong bat ki bahiyeng bahasam jong ulit Larsing Khairim u secretary barim ka construction committee ma Homeland Lamar ha ka jingran ulai thu ba ka jinglut bante ya ka yeng hall kalakot sha ka prap khandai laktam tingka Ya ka jingalang la penya daw chairman ka tampang club juai ma Edelweiss Ragas Takar ka jingkran lingkot na ka persa bat ka khun jong ulit Larsing Khairim ka kong Manika Khairim ka kong Waimon Taryang bat na uma tebor lang pasa advisor tampang club ha ka ni ka ju ka singi ka tampang club juai kala penkup buram ye ki khun samla ka snong ki balapas bha ha ki jingpuli ha ki kardan bapher kumju shikiriu temen ki bala herta bat sabaro ki badan benta ban kentiu ya ka club Hakutuku por Hosnem Arjar Ar Gejit inga ka Secretary Construction Demesim gejingit kli Jingsim Mia Yakadong The Chimgau Secretary Construction Nudu Arjar Ar Hado Arjar Katsan Khatlis nem nukso ka Secretary Construction Hado wadap complete ka ni ka hall Kan pudap Hati por kemu ha Homan Estate Committee General Meeting dong Deksok baiki depan beteme baiki ngakau Secretary Construction Watok ba Yogi yang pendap speed ikani ka hall Liyo ikama so how gede league meeting Yang ke construction Hagati ki por Hayung tende papun karen Nudu arjar ar Hadu arjan ru Dia ikat satu lagi meeting Kukhudi hayung yang o Yang pemani construction committee Yang pelai baik lagi kam yang ke klub yang i Hayung tende ma embahak kriem Nudu arjar nyau ter do arjar katsan Dan pemani meeting yang ki Hendesing Arpam tu lagi meeting Dan pemani hagaliga hall yang i Hepor kende citeng step peman hepor so citeng janmit hagitu kipor man ko ku haya ga dong yong i
Nagamenta ka financial crisis constraint, ka fund constraint, duna ka paisa. Niti daw, kubi ko chem jing pai ka to ko por. Puyo bi to. Kubi ka office yang kacunong yang gedong heni em ko. Armala. Hati pori klami ka to ko benta, ko temprai ka. Lam temprai ka miok ka ni space kami. Armala ka to ko hall, ka to ko office yang ko klop menchua. Hepor manjan sekat terima siling dok. Ya kataga benta, ya rai kata komiti yang construction, bottom prai ka. Hadi nete rekrut ke tendar, hadi mendak rekrut ke tendar dapat ke tendar urok enam thap. Ya kataga tendar ni ma hot bottom prai ke ni hall. Cimpor dunai arbanai bottom prai ke ni benta ke hall. Hadi nete mendak temprai ka. The chimels ki bigarai kamu nude block walling hai ti por chimgo ska tree construction alignment yang ni ko hall man ko wa rofa numiat alignment yang ko hall hai ti por darai ha ka construction committee o thedi umoyet open alignment aga de mesin wachim kia ka ska tree construction kamu de penyu yo mistri yo labeling ga yo kamu man ko label kan ko hol niti daw hai ti por rotok penyi gi trust itu bela trust yang ni ko hol de ko sim ko chimkia kau skat construction the draw yang kita trust the approve la de construction dapat ki kita trust to bela trust yang kita trust the draw ka klem chim paisa Nita, ya kata benta yang ketros diikti homa yopi pelir, tumdi homa yopi pelir deklat, homa menret, olai thit itu bulat tros insyaallah. Depan ada kita ketros, hadi nete, dekut yang kita tendar, ya kau fitting, ya kita ketros, kat kam kat drawing, ya kata benta, ya tendar di eka, ya kong mayam mika. Natia. Dewa pensakna hi ya kini ke yung hall hai pertut yung u kam gelar seng kriem memorial auditorium kam indoor sports hall wai de penchna kerpang hi ya ubas wa pensakna ya u ya ki ka wadale u le benta ke chnong ke thau wa maya ke yung i kam ke yung kur dap i le jingmen hawa e wram hi ya wo kam ni Ikuplay kam jule ya ki member ki wana chwa ki wa prat buti yo i kani ga auditorium ko wathame kamni kam jule yo chairman wa ki executive committee members ki wa palai katni yo i kani ga hall ko pura kam yo i kani sni sachi sin I kam ga yung gasem ikuplay yang ni ga tempang klok nei binta wa ye be ko em chiruk wa ga yung wa sem yung I nadu ipon na chwa hadu hai ni por hawi to wa ka comment mek sau si ke yong ka sem ke yong I wa ka men sem wa mya ke yong pi ya ke yong ka sem ke yong I ini mya une I chirta ki contribution le u nei benta ni ka dong la ka jet long kana ki wa em ni lu pe tho ro ran ai ki bon ki tho wa ro ki jingam kam yo ka dong kat wa ki jingirat la liatochu em telu tempang klub dan kan wali ikon ni na ba hai tikipor lam lai tiking islam lai di banda itu very punctual islam lai hado kata kila kata dedication kata jing menjadi ngam tu batik nanti later temje orang hado kata wahdo kan ketawa yele not the first personal gain tan hai tu yang gedong the category pun ni contribution then you decide whether you do kat ni kubrom di kita tahu the pet berok itu hai suara the pet di contribution ki kamala yo kedua ini tengah kepat
Wah, hantam ni tentang klub. Ni sebun sini ramen senen mendi dan stage long dan sik activities kita particularly activities you create ni. In the kami di as organization kami di social work, volunteer work, keman very challenging. Untuk sekolah, congratulations, ini ke present isi, ini generation ini, congratulate it. Kamtam, you nyata into the head that the current dedication. Wish you all the best. And kat boleh kan dia, dalam kerana yang itu beli perumahan por, tahu ipa dek ada dek. It's better late than never. So we have it today. The kepada orang appreciate itu orang pintu suggest juga youth center. Ini gerakan untuk kreatif untuk orang itu. Jauh dan ini generation yang dia dilihat ni. Tepat ini terus bergerak macam bentar ni. Orang yang kita yang sampai bukan yang kita sedang mengirim express dan facilities.